Ti Masakbayan. Maikari. Naliday ka manen ang nakakita ka da William Canvi na nagkuyog balasang ko. Wan nga rod nang. Api nga ta masaksak tanak no makitak idang agkuyog. Awatem ti sitwasyon. Nga iso dati na ikari iti tunggal maysa balasang ko. Wan mat nang. Ngam, kaslakit may gagagara ang makitak idang agkuyog. Naragsak ni Vina no makitak ida. Nakakitaam ka na kwada aya. Iti may sa aparke nang. Jack man amo. Manipod na nga idi ni William dito'y kantin. Jack malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit gan ni Vina akasla iso pa yan tinangaram ka ni William. Ay, ikagumaam apunasan day taarik nam ka ni William, anak ko. Ikagumaak nang. Saan ka di nga umadanin ti panakaidistino yu di sa bari nga isla, anak? Wan, mami. Madanagan ak na sinon to ti kadwayo ti balay. Inton maibaon kami ti gubatan iti sa baling isla. Agad-adal mo't lagi ti kakasinsin mo. Saan da makaumay di ti balay? Palasak ti agdamag dita. No asino ti maya tamang kadwa kada kayo di ti balay, mami. Sige man nga rod, anak. Ura ikakto di ti kwartana. Basta tulungan na kagdalos ti balay. Kan saan kumat nga ibilang akatulong? Nasaysaya at matlaan ko man no kabagyan tayo ti kadwayo dito, mami. Wan nga rod. Wan kayam. Mabayag kayo nga tayo papanan nyo, anak. Depende iti sitwasyon. No adda kami ni Jay. Saan kami basta makaawid? Sapay adanag ko na a dead spot kano iti papananming area. Awan signal. Tamag ka o amapan kanugayam dagiti soldado ayan ti gubatan. Iso ka nung matimbag at ti opisyal da, tatang. Nasken nga agkalaysa kayo pa, sakbay amapan. Ang mga nada makita na ijay asabali a babae, katsukatan na ka. Dahita ti bagak to kin ni William nanang. Ibagak ng agkalaysa kamin. Sakbay amapan ijay gubatan. Rumbang laeng. Kasanaw no ada mapasama ken kwa na ijay. Makigubat ti papananda ijay. Ay, anya nga'y ti maalam no kas pangarigan ada mapasamak ken kwa na ijay. Angam nagkalaysa kayo. Ado ti pribilehyo a maalam. Taasawa nakakat ngayon. Dakkel ti mala ti asawa ti soldado no ada mapasama ken kwa na ijay gubatan. Alukuyak ng agkalaysa kani, sakbay amapan, tatang. Sayang ti pensyon na kuma, nadamapasama kan kwa na ijay. Ay, anak. Masapul nga aramatem met ti utek mo. Tapno saan kantong agregat? Dakkel ti sweldo ni William, tamaysan nga opisyal. Kidawa kasaan mo pa nga ikalay sa ni Vina. Sakbay ang mapantay dya gubatan, bro. Apay ka di, bro. Saan mo ka di akursonada ni Vina para kanya? Karubak idi da Vina. At dadagiti banag akayat ko amamwam. Sakbay nga ikalay sam. Addan sakit mo may papaniti pamilya na, bro. Sa maysa, saan mo pa'y unay nga amam mo dagiti dadakkel na? Sa bagay, may mayat sang agpaiso. No itantan mi pa'y ti plano ming agkasal. Una, uray bagam kan kwa na. Ngayon to nagsubli tayo sa kayo agkalaysa. Oray mat ka ni mami. Di na pa'y nakita ni Vina. Saan ko ngamin nga impasyar pa'y ni Vina iji balay? Isu amay mayat no amwam pa'y amin dagiti maipapan kan kwa na. Nakita kayo lang idi na idistino tayo iti apagbiit iti asidag ti pagadalan da. Cherry, si kakadiday ta? Asino ka kadiitayan, manong? Kasla... Di mo kunan ngagkabaw kan. Ubing kapay.
Malagip kon. Manong Rooney? Kuna no talaga adina kon malagip. Mabali ka ngamin, Manong. May saka na soldado? Naka-uniforme ka, iti uniforme ti soldado. Wen. Balasitan ka lang, edi pimanawak iti lugar tayo. Ita, adda ka mat dito yung syudad. Pimanaw kami mat iti syudad a lugar tayo, idi natay ni tatang. Idi kwan, imalis kami man nandito'y nakasarakan ni nanang iti trabaho na. Kastagaya. Anya nga iti trabaho na. Agluto kan aglako iti maysa a kantin iti asidag ti pagadalan. Aguray ka? Iti kasta nga itsuram. Ada siguro putot mo, Manong. Anya putot. Sikamat. Awan pa'y asawak. Awan pa'y, Manong? Nagsingpat ka no awan pa'y? Kat no ti soldado ka no kat babaero. Saan mat nasingpet to'y manong mo. Malagipyo ka di pa'y ti anak ti kasinsinyo ani Ronnie, nang? Tika di anak ni Insansyon, tidakdak ka matam. Wenang, nagsabat kami ijay tiyendaan. May samat gaya man na soldado. Kasano ti pa nakaammo mamaysa na soldado? Naka-uniforme di nagsabat kami, nang. Daktil ti nagbaliwan na. Diyak pa'y nabigbig no di nakinasao. Manipod na panda iti lugar ti Amada. Diya ko nakit-kita ida nga agina. Daktil ti nagbaliwan na, nang. Awisag ko mga umay dito'y kantin. Ngam agdardaras da. Taada ka no papananda kadagiti kakadwana. Adan tulata pa nagkita mi iti dayjay nga ubing. Masiguradok asaan yung tumot ang mabigbig, nang. Dakkel talaga tinagbaliwan na. Nakaisem ka mat asubungat, bro. Balin saray ta na. Agmay-maysa ka nga umis-isem. Maragsakan naklaeng. Tanasabat ko ti kabagyak. Anabayag ajak nakit-kita. Agasam, imbaga nakit din nga mga nuaddan putot ko. Ay, naitakit di No adang agpay yung putot mo ikiruar, bro. Sigamot, bro. Kasano kumangay nga da putot ko kat no nagsingpetak. Nasingpet ka, ay. Kaamamok, Di ka man mat, bro. Agpada kayo lang iti kapidwak ani Cherry. Cherry ka ni, tinagan tinang ibaga nga da putot mo? Wen, nasingpet day di akapidwak. Nagasa ti makatumpong kankwana. Nasingpet ko naman, takapidwam kat nga rod. Saan man. Basta, nasingpet day jay. Sana ba ni? Yam-amok to ka. Sisa, kwarta man dita. At apag nami kadagiti kakadwak. Agam awan kwartak. Ay, no iti palutan manan ti papananyaw. Sigurado manan nga itayab ti manok ti kakaiso na amaig gamam a kwarta. Di ka man mang buwisit. Di kami pala nakadandanon iti papanan meg sao ka iti kasta. Anya nga itayab. Ay, saan kit din? Diyay kakaiso na naglakwak itinatnatang. Linibas mo ngayon nala. Bangtid ka wenno saan? Pagpuunak lang itinatang nga ilakok tinabatay. Anya nga iti pagganan siya ak no alaam tinabatay. Ala, mangirwar ka kidain. Sige, tayo nakagpalays. Ay, pimanaw kit din. Ay, kartingak mati pumanaw. Inakagatang itinatang nga isursur ko. Ay, alaan naman ang tipuunak. Sisa! Ayan maun! Ayan tayo bagbagak! Sisa! Ayan mo! Apay ka di tatang. Nay, Awawagan nyo ni nanang kat pimanaw mutan. Napanagatang iti isursur na anatang iti kabalbalayan. ay sinalbag dahi jay nga inam. Kunak nga ikanak iti kwarta pagpunak ta mapanak makipalot. Naibaga na itay kanya, abasit ka no ti kwarta na. Nalayo ka no ti dadduma. Salbag dahi jay babae Oy, Bina, makiasawa ka man kid din iti kaayan-ayat mo soldado. Tapno maikanak mat iti kwarta.
No itadnan to kanyak ti sweldo na, mapadasak mo ti makaigam iti nawadwad bas ti takwarta. Iso nga rod nga gawam ti aggunay. Dagdagam nga kasar kayawn. Di nakmat siguro imutan no addan ton kwartam. Kaano ta kadingag kalaysa? Ang mga nointon mapan ka iti papanan nyo, kat isukat nak iti babae ijay. Gubatan ti papanan mi. Sana mapanagbirok iti babae iti papanak ijay. At dala tamat babae ijay Madanagan nak, William. Vina, kidawag ko matinan anaya panagdalik mo kanya. Sana nagbirok iti babae ko naktumad. Ikarim asyak laang. Ikarik, si kalang ti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamat kanya. Kidawag ka di ti panangikalaysam kanya. No saan ka nga ayatan? Ay ayatan ka unay, William. Ay ayatan kamat unay. Kaya't kung may saganaan ti panagkalay sa ta. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti bangunan ta a pamilya. Addan samot order manipod headquarters nga ipapantayo di gubatan, bro. Inton umay alawas ka no, bro. Agsagana tayon. Tano ibagada ang mapantayon. Intayon iji airport. Una. Un gayam. Di damdamagam, no adda ka bagyak nga agyan iji balayo. Pasensyakan. Awan ti makitak. Padasak man gayam nga ibaga ka ni Vina. No kayat na timangkadkadwa ka ni Mami iji balay mi bayat ti kaawan ko. Impasyar mo ka din ni Vina iji balayo. Saan pa eh? At the meeting place mi no kita kami. Kasta gayam. Kat, namin ano ka matanapan iji balay da? Namin anon? Ngam jak maranaan dagiti dadakkel na. Takanayon damat nga awan. Nagkita ka din da Vina kan mamim. Saan pa eh, bro? Mayat ka din ti soldado nga kalaysa kayawn. Isaganaan na kanupay ti para iti kalaysa. Kan tinasaya at amasakbayan ti bangunan na pamilya, tang. Aniya, nagbayagan nga eh. Kaano na ka nga ikan nga iti kwarta no kasta ti imbagana? Narigat mo't no pilitat. Ako na nga ikakano itinaan-anay apanagkana. Nagginad mo't deta soldadaw. Di ko masoldado kat naalibtak nga gunggunay. Sana kasta nagginad. Suron kam? Imbaga namat nga apaman asumangpet da, kat iso ti panagkalay sami. Kasanaw no di na malasatan dagiti bala no makigubat. Anya? Nadagsan tiriknak apumanaw. No awan kadwayo diti balay, Mami. Imbag pa idi, tasi daglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasyar kada kayo dito eh. Narigat mo't no basta mga halaka dita ti saan taunay nga am mo, anak. Amang ano pagaramidon nakiti madi. Sa bagay, at nakalintigan niyo, Mami. Anyang tatyaramidon tayo. No awan ti makitam, saan abaling agmay-may sa akon. Kabaalak mo't, anak ko. At na panunot ko. Lumayat kayo. Kan lumayat ti tao na panunot ko akadwayo. Anya ka diday ta, anak ko. Kan asino tinapanunot mo akadwak ditoy. Padasak akasarita ni Vina. Taiso ti kadwayo diti balay, Mami. Vina ko nam anak. Ti kayan ayat mo. Wan, Mami. Iso tinapanunot ko akadwayo diti balay bayat ti kawan ko. Adda ka din nakasarita makadwa ni mamim no pumanaw ka? Kasaritak ni Vina no kayat na nga isupay lang ti kadwa ni Mami inton awanak, bro. Ket mayat ni mamim ani Vina ti kadwa na? Saan pa yan nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Mayat nga taday ta na panunot mo, bro. Saan mat siguro pagaramidan ni Vina iti dakas ni Mami? Kastamat ni Mami. Di namat pagaramidan ni Vina iti dakas. Kasla madi, bro. No siya ka, ket kasla sa anak nga umanugot. Ang adda ka da kayo dayta, bro. Nakaikad din kayo ka din, Mami? Wen anak, ngam iti may sa kondisyon.
Anya na ita kondisyon. Kaya't ko ang makilatis no maikarimatlaan kan ka ti kaayan ayat mo. Kasano, ti panang kilatis yo. Saan mo nga ibagbaga ka ni Vina asyak ti inam? Ibagam akabagyan nak, kat caretaker aklaang ditoy. Saan kayo ang maawatan na? Hapay ko mga ibagak a caretaker kayo. Dayta ti kayat ko anak, kat babaan iti kasta maaramid, maamuak no maikari ni Vina kan ka. Vina, kaya't kung inton mapanak iti sa balya pag-iyan. Agyan ka kumay di balay. Ha? Agyanak ijay balayo? Idin to taawan kamat ijay? Adamat ti caretaker akadomi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Ha? Agyanak ijay balayo? Idin to taawan kamat ijay? Adamat ti caretaker akadomi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Ipawitan nak iti allowance ko nang? Wen, agdesisyon kan. Dadandani kami mapan iti abroad nga ayan ti gubat. Ha? Sige. Umanugot ak nga agyan ijay balayo. Kabayatan nga awan ka. Ngam inton sumangkot ka. Agkalaysatan. Agyaman na. Ala, inka nga ron isagana ti kayat mo nga itugot iti papan mo iti balay. Kasukunan ka inton malam. Itulod nak pa ijay balay mi Pasensyan. Ngam inawagan nak tinangatong opisyal. Nairan na ngamin anak kita ka dito dalan kong agturong ijay. Umay nak nga rod sukunan inton malam, ha? Nakarubot kayo matatang. Papanan nyo ka di manan? Apay adamagam, adda ka di maitid mo kanyak akwarta. Jack pa'y naawat ti ko na ni William nga allowance. Adda ka di pakitang danan nyo? Papumanaw kayo manan? Inak nga rod agbiraw, baring adda paki-ekstraan kadagiti kakadwak. Anya di ko nam? Allowance ko nam samay. Imbaga ni William nga inton makapan iti abroad. Siya kano ti mangkita iti balay na. Pauitan na kano iti allowance ko, tatang. Ayan ay ati balayda. Nakapan ka ni Jai. Saan pa, tatang? Ngam, agawat akto iti kwarta. Apaman nga agyanak iti balay na. Ay nagsaya atin ngay. At paranod kamit ano agawat ka. Mangisagana ak kano iti gamit ko. Taumay naksukunan dito'y balay, inton malam. Inaksukunan ni Vina, mami. Addan kadwayo dito inton malam. Tay kunakon, agpamarang kaasan asyak ti inam, tapno maamuak no maikarikan ka ni Vina, wenno saan. Parag ko nakat may kari, mami. Saan kayo nagdanag may papankin ko, ana? Adda nagtulagan ta, saan ka di anak? Tungpalam ti tulagan, no di mo kayat nga ibabawi. When man langan, apo caretaker, matungpal ti bilin nyo. Pagpilyam tulatan no sumangpet, no anya ti kayat na pagyanan na kwarto. Wen, apo caretaker. Nasaya at unay, Sir Soldado, tanag kinaawatan ta. Anya ti kunam, bro? Sukunam ni Vina, taypan mo di balayo. Imanugot ka din ni mamim? Wen, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon? Pagparangag kano a caretaker ni mami, hindi bukod mi apalay. Ay, saan ko matukod no anya ti kayat ni mamim ang mapasamak? Tapay kayat nang agpamarang akas caretaker. Pinagustuak lang ni mami. Tapno sa anak ngagdandanag no agmay-may santon ijabalay. Numaban ka jabalay Davina, mapanak man mat nga rod iji ayan ti kantin da cherry. Ammom tiyahin ti kantinda. Wen, asidag ka no iti pagadalan. Adang agpaiso kantin, iti asidag ti pagadalan.
na ibaunak na minsan iti dadya banda. Ang mga nang nanganak pa din itinasao akantin. Manong Ronnie, nasurutam timbagak nga ayan ti kantin mi kaninanang. Mayat matigayam ti ayan ti kantin. Bumaknang kayo. Taado ti estudyante nga o may mangan ditoy. Nanang! Adda dito'y ni Manong Ronnie! Ay, umayan, anak. Eh, si kakadin day tabarok. Agpaiso ti kuna ni Cherry. Ang nagbaliw ti langam. At dati maar, san ka di anti? Wana, tapno ti mumat ko na. Kat, kumusta ka ngay barok? Ay, inabayag asan ka nakit kita. Isungarod nga umayak agpakita, anti. Ay, mayat siguro ti sasaad makas may sa soldado barok. Mayat ama di, anti. Ah, Umay ko ibaga. Adandani kamin mapan ije ayan ti pagilyan nga aggugubat. ha, Maibaon kami ije, anti. ay. Iipanda kayo iji pagilyan nga gugubat. Saan ka di mabalin nga kitakit kayo? Dabala matiin kay sarang tanijay. Saan matkit di ada kami ti maisango iti pinaltugan, anti. Ado ti mabalin mi amay tulong ijay. Ay, Diyos ama nang ngaasay. Ay, kaslaing kay agsabakan patay no kasta. Mano ka no ti ipawit ni William kan ka no agbantay ka ija balayda. Saan namat ngayon baga nang? Nauna akmet ngamin tinagbain. Jakon din namang. Itapay laeng, maibagak anagasat ka, tanakatumpong ka iti soldado, anak ko. Isungarod nga ingka gumaak tinangya si dag iti bagbagikan ko na. Kasta, anak ko, usarab ti utak mo. Ay, kita anak ajak inusar ti utak ko. Ay, agrig-rig atak iti na ni tatang mo. Puso ti inusar ko, saan kat nga utak. Agbabawi kayo kadi anak ki asawa kini tatang, nanang? Ay, dep-dep pa ti panagbabawig. No kasla ko makawas ang mabalin asukatan. Anyaman nga oras kat inaramid kon. Ha? Unay daytan, nanang? Kas makita mo. Anya ngay kumati pa kairanudakan ko na. Ay, kasla siya kimang bibiyagkan ko na. Taad adumat nga agbalog ti obrana. Adda pa'y bisyo na. Nakasagana ka din, Vina? Mapanta ka din? Saan ka kadin nga umunag dito banay, William? Saanan? Imbanlugot ka di dagiti dadakkel mo? Nga umay kaagbantay iji balay, bayat ti kawan ko? Apay ko maadi daw manugot. Kat ko namat nga ipawitan nakto iti allowance ko. Nasayat nga rod no kasta. Mapanta nga rodan. Adda ka di ijay balayo ti kunam a caretaker yo? Adda. Imbaglakad ka dom ijay na awanak. Amo na ka di nga mapanak mat ijay balayo? Amo na. Tayo man ko ken ko na, sakbay nga imbagakin ka. Balasang ka di pa ijay kunam a caretaker? Ha? May sa abalo. Apay nga so ti pagsaritan ta. Intakit ni lumugan ng tamapantan. Nakadanon tan. Ala, dumsagtan. Siya akong ti mangawit itibag mo. Nagdakkel mat gayam ti balayo. Nagkasat akon. No balay kon tumat ditoy. Apay alay kulang ka. Ada ka di parikot? Awan, William. Sige, intangarudan. Ada ni nanang a caretaker dita unag. Nanang, tiawag mo iti caretaker yo? Dagas ka di? Alangan nga awagak laptan ni tinagan na. Nabayag ka din day ta a caretaker yo? Ubingak pa idi, ison tiyayak. Iso tinang padakkel kanya. Ne, ada kayo matgaya man, sir.
Mangisaganak iti meriendayo. Agyaman ako na nanang. Nagpintasan daw nagtibalay. Madiho amak mo. Ah. Balay kong tumatay to'y Ina. amay. Inta pa iti kusina. Tapno saanan nga yag ni nanang dito iti merienda. Kaasimat. Ah? Sige. Oh. Kaslari na tibiyang ko dito. At daw pa'y mangisagana iti merin. Nagmayatan na birang. Apaya kanayon ka amay kulang. Kasla da ibagbagan. Ah? Ay, kuha. Raamaklaan mati o nagtibalayo. Nagpipintas dagiti paintings kadagiti diding. Magusto akit naan. Agyaman ka magustom nagdi paintings apili ni mami. Iso tinanggatan ka na kita. Nasamad gayam iti paintings. Saan ka di anangin na dagita paintings? Amok man ka ni mami. Ada na timpla a juice dito, sir. No kayat yu ti soft drinks, adamat. Kumporme no anya ti kayat yu. Sumango kayo matinanan. Agigiddan tayong agmerenda. Ay, kalkalpas ko laang anag merienda, sakbay asimbang pat kayo, sir. Agtugawak laang dito'y asidag. Baka mo kayo nga rod, nunalpas kayo na kunayo. Ay, sige laang, sir. Agmerienda kayo. Adak laang dito'y no dapay masapul yu. Agyaman kami nanan. Inak isuro ti pagpilyam a kwarto. Agpili ako nam. Kumporme lata ditan. Sana mabalin akong formilatan. Inkag pili, sa ikabil ko ti pag mo iti mapiling makwarto. Sige, mapantaman laangan. Intan, tapno mabalin mo ti aginana, kalpas na makapili ka. Intang arudan. Ay, kaslalaban nuga. Kayat kunta ginana. Gusto ka ti atap ko, akayat mo ti aginana. Pinanawan na latan tinagmeriendaan da. Madlaw akas lamabisin, iso nga ado ti kinan na. Hinak man la idaliman na kanti plato kada baso nga inusarda. Nadlaw ko arawot kanisadot na itababay. Rumbang ko mga intarimaan na pa'y tinanganan da sakbay a pinanawan na. Ay, saan samot anasaya at tinapili ti anak ko. Nakman na itarimaanan. Imbes nga da katulong ko dito'y. Saan mat? Tananayunan lakat nga rod ti trabaho. Dagita talo a kwarto ti pagpilya. Lokatamlat na dagita, tagpili ka. Anda ba si taramida ki di kwartok? Agsubliak tumatlaeng. O sige. Ay, lukatakman na ito ang kwarto. Takita at tunay na. Nalawakan na pintas. Dakkel ti katre, kan dakkel mati aparador. Nagmayatan da ito'y. Isang ti pilyak. Arig na lawlawang am ti salas ti basit abalain. Kahit ang kadi a kwarto tinapilim? Iyunag ko kadin dita ti pag mo? Wan William, napintas da ito ang kwarto. Magusto ak launay. Inton makapan ni William iti abroad. Mapaanak mamit po masyari di balay da William. Kita man ti balay da. Ay uray siya. Mapaanak tumot Kayat ko ang makita ti balay ti agbalin amanugang ta a soldado. At da siguro pa kairanudan iti balay ni William. Kas kumaitian niya. Apay kung mga ibagak ngay. Imbes asak ti nakapanunot. Sika ti mairana o di ti napanunot ka o. Jakman amukan ka. Day talabag bagim ti pampanunutan. Mapan kami ni airport. Agkanad kayo dito, ya? Saan mo aliplipatan ti binulan nga allowance ko, ha? Ipauit mo adagos. Di ka madanagan. Pauitan ka adagos. Ngam kabayatan na jakpay makaipauit. Alam pa nito, eh. Noray, basit pa agatan. Ha? Ay na, kagyaman ako na William. Adan kwarta. Alang arudan.
Mapana ko ni di pagparadaan ti military truck apagluganan mi ama pa ni di airport. Sige nga, Rod. Saan mo aliplipatan ti kwarta, Kwan? Jay laang ipawit mo tinamnamaa. May sapay nga oras, sakbay nga agrubot ti military truck amang itulod kada tayo di airport. Anya ti planom nga ramiden, itilasod ti may nga oras, bro. Mabalin ka di akaduan nak? Tamapan tabasit iti kantin ti kapindwak? Sa bagay, asidag matkat di dito ti kantin, saan ka di? Wen, darasan ta. Tapno makasublitam tladagos. Sakbay amapan ti pagluganan tayo. Sige, mapantangarodan iti kantin may bagbagang. Agyaman nak, bro. Manong Ronnie, impagtay may kamanan. Ada ka duwang manong? Tinagtara soldado ni William. Ading. Umay kulay baga, ngayon tun madamdama. Grubuatan ti military truck, apagluganan mi amapan di airport. Aguyog kayo amapan ije abroad, manong? Wen, Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa amapan ije, manong. Mailisi kayo kuma iti anyaman apagad. Aguyog kayo amapan ije abroad, manong? ading ko. Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa ije, manong. Mailisi kayo kuma iti anyaman apagad. Agyaman kami ading ko. Dahita nasam itabalikas mo, tibalon mi amapan ije gubatan. Nagpintasan ti kapidwa. Nakita ki din. Ngem balasitang pa idi. Ita, balasagan anak kapimpintas. Kung natumat kan ka, napintas kan nasing pati kapidwak. Jerry, napintas ka kano kuna ni William. Sige inkamin. Tama nga mapanawan kami. Anya ti imbaga ti kapidwam, sakbay apimanaw da. Mangrabrabak la siguro na. Naragsakan ka ba anak ko? Isan mo lata ka di anapo nastirik nam iti dayja soldado. Ay, italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak nang. Anya nga rod katadamot nagasgasat a babae iti biyag na. Hawan anak. Oray adarik nam iti maysa a tao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen nang. Iso nga rod jay kunak nga italimang ko lata iti kaunggak daytoy a panagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto a panawen ken gundaway. Jak ammo no dumteng pay day tagundaway nang. Awan matmaksay kanya, no agtali na edak abalasang itinggat-inggana. Ay, saan akasta kasano no awanak to na. Asino pa iti katakunay mo iti biyag? Dinak ka ditulungan nga agdalos balasang ko. Nalawat ti dadalusan dito'y balay. Trabahong day tanana. Sikat ti caretaker. Siyak mat ti amo. Ta siyak to ti asawa ni William. Kidaw katulungan ako ma. Tamarigatan ak nga agdalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo amadalusan amin? Dinak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwarto, kadda papanak. Daytoy ka di ti asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kandugyot. Nyaklag di maanusa nakabalay ti kastoy at tao. Ambisyosa, uray ko manusaan ang nagrawat. Nabatik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka di nga inala? Sa anak nagtatakaw. Kan sa anak pa'y nga imunag iti kwartom. Tajak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito'y pangipananda kadag iti nasugatan tinang idistinwan da kadata. Tumulong ta amang ipan kadakwada iti pagagasan. No kastoy agubat, kasi dagiti mayraman na sibilyan. Saan lang nga sibilyan? Pati da tayo nga day ti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadag iti kaalyado tayo apagilyan.
Ay, una yan dagiti umay daiyag anadang ran na soldados. Ay, adda na putdan itima. Adda na ikatanik saka. Kan adda pa Padamanan isang padaan na kay stretcher. Umay ka, sabtan tayo da. Ay, adda manan. Manayunan man nga roden tinasugatan na soldado. Wan nga ron. Kaasi naman. No apay ngamin apalubusan na iti pang pangulo iti pagpagilyan ti gubat. Hawon nga rod. Ado ti mairaman. Kunatay may sa agayem ko. Ano kano adda sa napagkinaawatan ti dua presidente. Isudalangat kano ti agdinanog. Sandan nga idalan iti gubat. Nay, nakapasyar ka mat dito'y balay. Kasano'y di balay ti soldado? Pimanawak pa'y, tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama, tatang. Sumuro tat, tindak mamad kitaan ti balay ni William. Anya ti aramidin nyo, ijay? Naklang mat kitain wano pasyarin ti balay ti agbali na manugang ko. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguron ti caretaker. Nakaluto ko nam. Ay, ijayak mamangaro damangan. Imbaga, no inlakam na kayo, tatang. No di nakinlak amay kat kanak di kanin na kuma. Pagluto amiti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat damanong Ronnie ija na panandago batan na? Ay, kasanungay ang maamuan ta. Ay, katawan kanumot signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntunan dati kabagyan ta. Adamot pagdandanagan ta. Anakay ranranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan. Agkadwada pa'y nga imay nagpakada. Sakit, nadlaw ko. Kinalyaw na ka ni William, idipimanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay, dumanon tumot lati panawan, nga adan to agaram kan ka. Saan ka amaawanan itinamna, matawding ka pa'y mag. Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak na. Di mo maibaga day ta, taditay amo ti pasama, kan gondaway. Adda, dagiti banag, asaan tayo anamnamaan. Nga mapasamak da, kabayatan, ti panaglabas, ti panaway. Kaano ti planom nga ipapanidya balay ti soldado? Apay adamagam, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day, no mapantadwa. Kitaan ka lang, met, ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina kan ti caretaker ti adda ijay. Ay, saanak mo ta mapanagla ko ijay, Kurt. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay, taing ka agpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Saanak ama panagpasyar. Inakagkita, no adda mabalin ko apakay ranudan ijay. Pakairanudat. Anya, ti kayat mo asawan. Ay, di mo damagain. Diskartik day taoy. Ne, asino day takaduang balasan ko. Apingin may ditoy. Iso ni tatang ko na. Apay kasla sa bali ti panagkita yu kan ko na. Anya ka diti umay na aramidan ditoy. Na, apay adamagam. Siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdamag pay. Dakas ka diti agdamag, balasan ko. Awan nga min ka is-iskan na ti damdamagang. Oh, nakaluto ka diyan? Nalpasan. Ngam para iti dwala ang atao ti inluto, balasan ko. No para iti doa tao lang ti indutom. Kanan mikin ni tatang ko. Mangiluto ka langan iti sa bali akanam. Ha? Nagbastos mo tanda gito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Vina tinagan na nang. Aday di ti pa nakakitak kan kwa na ijajindaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo?
Saan kami unay anasidag iti tunggal maysa na? Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ka ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaadaan iti relasyon? Wenang. Agad-adal kami adwa ka ni Vina iti may sa pagadalan. Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Daadan sa nakaibaw nanda ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wenang. Ni Vina tinakitak nga imuna nga imasidag ka ni William. Naki-selfie. Idikwan, nagbalin na nga gayam. Kasla ni Vina tinangarami iti pamuspusan, tapno naginasidag ti riknada, kasta ka de. Kasla kastan nang. Ada nga miniditi kasla inaramid da checkpoint iti asidag ti pagadalan mi. Di tabangir a kanto nang. Wen, malagip ko na. Pasaray anda soldado di tabangir akanto. Gaputa maatap idi nga ado ti rebelde a magmagna dita, nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Tanagtutulagan da nga dasis fire ti duwang agkabusor. Nasaya at mat, tapno pagawiden da tayo. Ay, may ramraman tayo kat ditoy. Timbagkit di Tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Una rod, barang makaawit tayon. Malagip ko gayam ti kapiduam. Nabayag ka di saan kayo nagkita? Ubing kami pa, idi pimanaw kami jay lugar da papa. Nabati da jay lugar mi. Ang medikwan, imalis damat laang. Kaslan ako nam. Nga ijay kayong syudad na nagkita. Puno na ita, bro. Di nakpay nga ron na bigbig, idi nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda. Ngam sumagmamanon atawan tinapalabas. Idi lang na destino kami iti dayja abanda ti syudad. At da display nga arak dito salas. Kaslamayat ti uminom Display ni Sir Dagita. Saan nyo ko maapakibiyang? Naimas lakit di dagito nga arak. Ay, ingka man mangala iti basaw, ta uminuma man dito'y salas. Anya, uminom ka dito'y salas? Ay, saan kumamot Nay, asino ka kumamang iparay? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa danto nga ta. Agparparik na kanyak, akas lasaan da nga agkatuluyan. Apay kumasan? Inyag ka din ni William ni Vina ditaoy no di naasawain? Kasta nga tangag paiso. Oy, tay baso nga ibagbagak. Ingka mangala. Kunak man no awan kwartam. Apay nga rod, nakainom ka. Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak dayjay. Nangan ka ijay? Ay, adda ka di pa'y arak dayjay kat awan mo't ni William. Ada, istitsad nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si Tikarabukaw. Insarak mo man nga rodan aday tangiwat mo iti ara. Anya ko mati pakasik naram, kat di mo matkwarta ti gat-gatang ko iti arak. Kan libre dayjay, nahimas pa'y. Dayta ti paglaingam. Di ka pa'y ngamin agagawa. Tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho akto no kayat kao. Di nakmandaran no di mo kayat ti makaraman. Dayta makidaw-dawat akanayon ti ammom. San ka nga ron adumawat kanyak iti kwarta? Tadikan ikan, lokaw. Mano ka di tawan ni Cherry akapiduam? Inauna ak iti indamatawan. Kwentaam, numano. 29 ko ita. No 29 mo. Inauna ka iti indam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen, bro. 23 na itan. Apay ka di adamdamagam.
Nadamag ko lang, bro. Nagpintas dahil siya kapitwam. Sa bagay, napimpintas ngam ni Vina akaayan-ayat mo. Pudnuti ko nang, bro. Ingkarim samat ka ni Vina, nagkalaysa kayo apaman na makaawit ka. Saan ka di? Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlaw ko nga rod, kat kaslasaan ka pa nakasagana amang ikalaysa kan kuana. Kasta nga rod, bro. Anya ti aramidak. Ingka ka di manan isarak day tangiwat mo, iti arak. Ay aglisi kay ti pagnak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo matadamdamagan? Basta makitak nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumadamaga kitamukon nging kaglakaw. Makapaawan ka nas kakasarsarita. Panawan ka man laangan. Damag ka. Adda ka manan. Anya manan ti umay mo aramidan diti balay ni sir. Kasla sino ka matangag sa kanyak si ka-caretaker? Intad kanyak ni sir ti karbangak amang kita diti balay na. Kastamot ti inana. Impyarda kanyak daytoy abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegak. Ingka mangirwar iti baso ta uminumak. Ti kadi-display manan ni sir ti inumom. Anya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Eh, Kayak mo, taayabak ti ina ni sir. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo italawas na pauluhan. Maikarir, dito'y drama tayo. Tinmasakbayan. Ti kadi manan display ni sir ti inumom. anya kumapay ngay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Kayak mo taayabak ti ina ni sir. Di ta ka man langan. Siya kung ti mangala iti baso apag inumak. Nagbastos at tayo mo naglatan. Mabalinla ko mga awagan ni William. Taibagak ti aramid dagiti agama. Apay at inaliyaw mo ni tatang akas tatilangam, nana. Kasurun mo samat ni tatang ko. Ay, saan kumamot basta mapanditaunag amanginom kadagiti display ni William? William, kun kunamlatan iti agbalintong asawa. Kayat mo, tapagawidan ka? Ay, sir, kunak kuma. Anyan to nga tati maibagati ina ni Sir William, no pagawidan dak. Anya ko mga iti may bagana. Madingarod ti aramid mo, isa pagawidan ka. Nasingad kami nga aggayam iti ina ni Sir William. Amin nga ibagak iti inana, kat patsyan na. Ada ka maggayaman nang. Nagbiit ka mata na panijay-tiyandaan. Basit lang matiginatang ko. Tanagatang mo ti daddo maidisika tinapan ijay. Siyak ton ti mapano dagatangan. Saan kayo ang makawit iti nadagsan? Napigsa akpay mat, anak ko. Ahun gayam. Nakitak mat ni Vina amagmag na ija tiyandaan. Ijay matiyandaan ti nakakitakan ko na. Ngam awan matbag nga igam na no makitsyanda ko ma. Naka-shorts iti nakitkiting amagmag na. Ay, kastamot ti itsura na itay. Kurang sa titela na. Iso akas jay nagkiting. Saan mat siguro nang? Talaga nakiting siguro ti ginatang na. Tasaan mat nga iso tinangdait. Ay, jak man amo. Ngam jak magustuhan akitaon ti kasya pa nagkaw-kawas. Adon ti kakasta itanang. Kunamlan kalaingan day ta caretaker dito ya. Uray siya kat kasurun kumatan da dya abakat. Agbarte kak man. Abut-but ngek day di abakay. Anya ti aramidan nyo, tatang. Kumpurmi ti aramida tapno makigtaut kat pumanaw. Nandaya. Nasabat ko mat gitarwar. Amangan numapan makityenda. Pangal-alaan na gayam iti pakichichindana. Awan mo dito ni William. Ayun anya. Pangal-alaan na ngagpaiso. Saan ko mat nga inikkan iti impaw it ni William?
Damagam tuman kan kuana, no asino ti mangmangtay di ti kwarta. Naku na naman kit di, agayam na kanutiin na ni William. Ang mga nutiin na ni William, timangmangtad iti kwarta. Ne, mayat mo ti semua sumungad bro. Addan sakat pakaragsakam Masigurado ka saan lang asyak ti maragsakan, bro. Ha? Sigurado pati sika. Anya ngamin day taya bro, ibaga mo na. Mapagawid tayo kanon inton o may alawas. Puno ka di day ta. Agawid tayo di Pilipinas. Dahil tatimbaga ni Major, hindi nagkita kami. Mga sawa ka din, inton sumangpat tayo di Pilipinas. Yakman mo, bro. Kaslas sa anak-anak kasagana. Kat no agkalay sa kayo kuman ka ni Vina, sakbay nga umay tayo dito Imbag timbagang may tantan ko pa iti kalay sa. Dakkel ayamanakin ka timbalakan mo kanyak, bro. Kaya't kung amin am-am-am analaing ni Vina, bro. Imbag ta simangpat yan, bakit nati? Pangalalam gayam iti pakitsensyendam. Ne, apay anadamag mo day ta. Diyak na panunot no pangalaam no san adinamag kanyak ni tatang. Ha? Kwa. Ti ina ni William. Ipawpawit na kanya. Apay ka di. Ikanak itimpawit na. Saan mo ta para kan ka timpawit na? Para kanyak dayjay. Saan ka di apawpawitan na ka ni Sir William? Para kanyak matdayjay. Saan mo abyangan? Saan ko abibiyangan ti kukwam? Taadamot kukwam. Iso saan mo mat ko maabyangan ti impawit na kanya? Anya ka di Ter Aramidam? Apay aluklok katam tiri daw ti kwarto ni Sir William. Awan bibiyang mo, takatulong ka lang dito. Saan mo ko maabibiyangan ti kwarto ni Sir? Aguray ka man si ka caretaker. Saan ka di ngayong baga ka makaraman ka, iti di mo pa'y naramanan, no biyangan na? Di na kasitgan. Balbalagan ka. Sino ka kumamang balagan yak? Aguray ka man. Di na kasitgan kunak. Sino ko mati mga ikaluyakan ka dito, ya? Pumanawak malangan. Ditakan. Ay! Uray sa dino ti papanam! Kamatin ka! Pinagsurutan. No di mo kaya tabagayabak iti pulis. Pulis? Hay! Padasam ti agpakita pa'y dito, tapag babawayam. Sakbay asumang ti pulis akong kunam. Anay ko! Sino tinangdalapos kanya? Nagtagsan pa'y matiyawit ko. Ay na. Pasensyakan balasak ko. At dangamin mangkamkamat kanya. Pangasim tatulungan na. Darasam nga rod, nana. Aglugan tayo din nakaparada, tricycle. Ang diyaman at balasan ko. Ang mga numaabutan na timangkamkamat kanya. Alam manong, pataraya mo ti tricycle. Diretso ije kantin. Asino kayo ka di, nana? Asino ti mangkamkamat kada kayo? Siyak ni Nati. Timot ama ti kayan ayat ti anak ko timangkamkamat kanya. Basang. Ha? Kamkamatan na kayo ti agbalin nga abalayan yun, nana? Saan ko nga ipalubos nga sawaan ti anak ko na di abastos? Saan amay kari ti anak ko? Apay akinamat na kayo, nana. Imparit ko ngamin alukatan na ti ridaw ti kwarto ti anak ko. Balasang ko. Asino ka di day takadwam anak? Iso kano ni nana nati, nanang. Nagpaaraya, tadamang kamkamat kan kuana. Iso nga inkuyog ko dito'y nang. Ay, mabalin mo ti agyan dito'y balay may, kabsat. Ay na, agyaman na kada kayo. Nasingpot kayo nga agina. Ano samla ang ati balay may ta basay? May sak abalo. Ni Cherry ti anak ko. Ubing pay edipimusay ti amana. Oray ba si ti balay, no nasaya at ti panagpuspuso ti bumalay, kabsat. Huwan kabsat. Kat awagan nakla ang itinagan ko nga Ella. Awagan nakmat nga rod, itinati. Awan pa'y matnaluto iti kusina, tatang. Ayan ka din ni bakit nati.
Napnapan ng mga minaya. Itay pa pimanaw da siya bakit? Ita kalaya nga sumangpad. Katnay, sumipngetan. Napan kami nagpasyar iti gayam ko. Ay, mabisina. Ngamawan mat makan. Napanan ngamin ni bakit nati? Kinamat ko itay. Ang makasla kabalyo at maray. Diyak na kamatan. Apa yung kinamat mo? Nungay mapan agpulong ita-itiin ni William. Ibaga masana po no, timpulong na. Ibaga mga intarayan na ti trabaho na, iso hapim manaw. Ay, sino pa nga iti agluto kas kada agdalos? Iso pa iti gumatgatang iti makan dito eh. Ayun gaya man niya. Dandaniyo pa yun maibos ti display ni William nga arak. Adda kadimot lang na sarakam apakitang danan itang aldaw. Di ka man mangdadal itimog. Kasta kadilatan. Uray ko manutulungan nakmat nga aglako. Tapno adamat pa kay ranudan kan ka. Di mo nawatan timbagak, asaan ka amang dadal itimog, ah? Ay, naggapo ka kadimanan ijayan ni Vina. Wine, pinapanaw ko jay caretaker jay. Bareng si Kanto ti alaan da caretaker jay. Nagsaya aten ngay. No siyak to ti caretaker. Saan ako na mapanagisursur itinatnatang? Ay, nagpudot ti mapanagisursur itilako. Iso nga itapay laeng, agyaman ka kanyak. Tairim remedyo ti pagnamayam. Daytoy gayam ti pagsapulan nyo, Ella. Mayat man taas idag iti pagadalan daytoy a kantin. Iso tinapanunod ko a pagsapulan, idi ubing pay ni Cherry. Nasaya at daytoy yan a pagsapulan. Imbag, tanasing pati anak mo amang tultulong kan ka. Ayun nakunam nga adda anak mo. Ayan ti anak mo. Adda trabaho na iti adayo. Ngamnam na maag-adandanin sumangpat. Kasta ka di. Sapay ko maata makasangpat ti anak mo. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Sapay ko maata sumangpatan. Tulungan ka nga agkararag para iti isasangpat ti anak mo. Mabalintay ka ron ti agawid, kuna ni Major. Nagsaya atin. Makaawit tayo matlangin. Masurpresa lakid di daan ti Ella kan Cherry. No kalaat at timapan manan ije kantinda. Sumurtak man mat namapan ka ijay, bro. Areglado, basta si ka, bro. Anda parikot ko, bro. Ha? Tsaka mo ti aramidak. Na mabalin, jak kayat timang pasakit iti tao. Asino ti saan mo akayat asaktan, bro? Ni Vina. Naamiris ko asaan ko akap-kap na kan. Kasano itan? Katadan ije balayo. Nabayag mo kadi nga inaram? Saan? Iso tinangaram kanyak. Anya? Agpaiso ka diti ibagbagam? Kanayon hindi ngo masidag. Nagsiningad kami. Italangan na amiris ko asan ko gayam akap-kap na kan. Intaman nga ron ijay balay da William. Tapno makitak mat. Siyak to ti caretaker ako nam. Ay katinta Jay mutla anak tati aday jay. Kaslaray na ijay. Nagmayat kahit no agyan tayo mo ti jay abalay. Kail ko naman. Ay intangaruden tamagagaranak mat ang makakita iti balay ni William. Ay balay danto ka ni Vina. No si Kanto mo ti caretaker, agyan ta mo ti jay. Agsardengak metten nga aglako kadagiti kabalbalayan. Ay, mabalin kon ti agsik kawil ijay dakkel abalay. Ay ketwan nagmayat ijay. No pumanaw ni William, ket da tayo lang ti mabatay. O di maramid tayaw, ti kay kayat tayaw. Intayo na ije military truck. Itulod na tayo ije airport. Mabalin tayo ti agawid, bro. Ay, dahil tati urayak, bro. Makauawid akon. Amin tayo, kat dahi tati tagtagi uray tayo. Ti mapalubusan nga agawid ije Pinas. Mausar tayo mutlangan ti cellphone tayo. Numakapan tayo, iti adda signal na.
Pag-chargean tayo nga, kat awan mo't kuryente dito eh. Natadahil amin alin yan ti kuryente dito asidag tayo, gapoy ti gubat. Ngun gaya man niya. Ay, makasangpat tayo pay. Sa mabalin tayo nga usaran ti cellphone tayo. Ay na, bimadak tayo man nandito yung Pilipinas, bro. Inta kiti mangkita ti mabalinta paki-chargean iti cellphone ta. Sige bro. Awan tayo mo't di military truck amang sukon kada tayo. Ibagak iti may sa akadwata. Nga orayin na tabasit, no addan di pagluganan tayo. Amin tayo, kat mapan matagbirok iti mabalin na pagchartsan. Maawagak matlangan ni mami. Kunak ano ni Vina ti umunang awagam. Bro, mabalin nga tid mo kanyak ti phone number ni Jerry. Areglado. Itad ko, numalpas ang ma-charge si cellphone ko. Lobat ngamin. Natay, silpol mon sa amod, day tagri-ring, di tarabaw ti lamisaan. Cellphone ko ka di dayta. Mabitra ko umay ko kitaan. Ni, ti anak ko ti umawawag. Sumbatak. Hello, William anak, si kakadi nga agpaiso daytoy? Ayan mo. Hello, William anak, si kakadi nga agpaiso daytoy? Ayan mo. Agwado akal ka di, mami? Iho, awa na ki balay. Pinapanaw na ti ama ni Vina. Anya? Apay pinapanaw na kayo. Apay anak pa ni Jay ti amana. Kanayon nga dayjay. Ininom na pa yung dagiti in-display nga arak. Anya? Ayan yung ngaron ita, mami. Tinulungan nak ti may sana singpot abalasang. Inyawid nak diti balayda. Ibagayo ti address na. Taumayak adagos dita. Apaman ang makasangpot kami. Sige, ibagak ti address. Kat orayon ka dito'y anak ko. Apa ang makapungpungtot ka? Kalpasan nga da nakasaum iti cellphone mo, bro. Nagiti ayop nga gama. Pinapanaw da karon ni mami iji balay. Anya? Rimwar at talaga. Ti usto nga ugali da. Kunakon karet. Saan anasaya at ti kababalinda? Isumot lagayam a pinaritan nak amang ikalay sa akin ko anak, bro. Idi pa'y lang asan anasaya at ti kababalinda. Agtatakaw pa'y iti mula dagijay, ijay away mi idi. Imbaglakit din ta sa anak anaylawan kan ko ana. Lumakadaron tayo. Mapanak adagos iti address ng bagana. Kita man ti address. Address mat daan ti Ela daytoy. Anya? Di ka ti Cherry ti imbaga ni mami anang tulong kan ko ana? Natay, makasangit ka itay adda ka sa saom iti cellphone mo. Ngam itahan naragsak ka batan. Adda ka no dito yan ti anak ko, Ella. Madamdamanaang umay dito'y. Mabalin mo mat nga ruden a papanawon dagiti adda iji balayaw. Apay nga nagpamarang ka a caretaker. No saan ko nga inaramid dayjay? Saan ko anaduktalan ti kababalinda nga agama? Sa bagay, nalaing ka tanapanunot mo dayta nga inaramid. Masiguradok asaanan akayat ti anak ko dayjay babae. Gapo itinagmadi a panang trato da kanya, kabayatan ti kaawan na. Ay ngam naturad daman. Tapapanawon da ti tao anadanunan da iti balayaw. Diyak mainadawan ti kinadakas da nga agama. Awanan da iti bain. Pinagbalindakit din at agabo iti bukod ko abalay. Mabalin la ko maamandarak ti anak ko asika ti Arman na balasang ko. Una yan, nana. Ada ay ayatak itinalimad. Dinak ngamin Arman, nana. Dumtang tulat ta tinasaya at atao aparakan kabasang. Nasaya at ngamin ti kababalin mo nga ubing.
Agyaman ak unay, nana. Uray ti anak yo. Makasarak tulat ta iti nasayaat. Akas kinunayo. Husto ka. Mamati ak ano nasaya at tibay sa tao. Saan abaybayan ti apo. Nang runa no kanayon a dumawat iti kaasin na. Nabayag ka di asan kayo nagkitkita iti anak yo, nana? Sumagmamano abulan, balasang ko. Ngam, kunanamat nga umay ka nun ditoy. Adda nga rodan mang salwad kada kayo kontra iti agbalin ko mga abalayan yo, nana. Pulos, ajak anamungan nga agbalin nga abalayak tikas di at tao. Bastos, naulpit, kansador. Mabalin ka din agdiretso tayo ti address ng baga ni mami, bro. Areglado, bro. Anytime, kaduan ka. San ka unay nga group pangat? Madamdamalangan. Makadanon tayon. Masurunak itinaramid da pa ng papanaw ka ni mami. Sa bagay. Nusyak mo tinangaramidan da iti kasta. Saan ko ida mapakawan? Di ba't ngamin mami? Kuna nang agpambarang a caretaker. Di na ninamnama nga iruruman kan maditi aramidin da kan kuana. Imbag lakit din tad na nasaya ti panagpuspuso na anang tulong ken kuana. Kasano nga ta ita ti balay mi? Dagiti nga ta adda ijay. Maduktalan to day ta. Apaman ang makasangtat ka. Umunang inaksukulan ni mami iti ayan tinang tulong ken kuana. Iyawid ko. Kat papanawag dagiti adda ijay. Papanawam? Agraman ni Vina? Isuti nalak akadwa ko man ni mami. Ngam timot ama na ti kadwa na anapan kit din iji balay. Oray ko ma, no di da pinapanaw ni mami. Nagdakal, kung nagpintas mo't tanda ito abalay. Ay nagmayaten no siyak to ti caretaker dito. Dahita ti kayat ko ang mapasamak. Iso pinapanaw ko Jessico da caretaker. Kaya't nga ta ni William, ada kayo ti sumukat akas caretaker. Apay kidinasaan. Awan nga ro din jay caretaker. Ibaga tayo ulat ta na pimanaw ta di na kayo ti agtrabaho o dinalpas. Kaano nga tangag pa iso asumangpat tapno agkalay sa kamin. Ay na. Itapay laeng, maibaga kon an aggasat ka, anak ko. Mairaman kami moten iti day ta kinagasat mo. Amok ngamin nga inaramat ti utak ko, nanang. Mami, adda kamin kanyero ni agayem ko. Agyaman anak ko. Diyak ka mo no anyan ti kasasaan ti balay. Manipod pinapanaw da ki jay. Agyaman ak unay ti apo. Tadi na kayo binaybayan. Wen anak ko. Nasingpat dagiti agina anak idagusak. Kabagyan ina ti gayem ko metla nga soldado. Ha? Kasta ka di anak. Ala, umunag tayo di ta kantin. Takasaum ida. Wan mami, talaga akasaw kita. Agyaman ak kadakwana. Kalpasan na, agawid tayo ni Jibalay. Sika, ti anak ni nati. Ay, imposible na ito'y. Siyak nana, agyaman ak unay ti panang pasangbayo ka ni mami ni Tibalayo. Nakita ti anak ko nga agtartaray ka nung ijachindaan. Iso tinulungan na. Inyawid na dito'y. Di na mo nga iso gayam ti inam. Ayan na kadinana. Awan samat ito eh. Ada iji kusina, barog. Ay, mabidla ang taayabak. Cherry! Umay ka man dito'y. Umayin, nanang. Ada itan. William? Sikat ti anak ni nana nati? Diyak yung pagarop. Awan sa bali, Cherry. Kat agyaman ak unay iti kinasaya at yo. Iyawid ko ni mami. Ngem agsubli akto ditoy. Mabalin? Agsubli ko, nam? Kaano ti pa nagkalay sayo ka ni Vina? Awan ti maangay a kalaysa. Iti da itong naramid da ka ni mami. Jack mapalabas. Cherry, ulitak ti agyaman ka na kayo kanina na Ella. Adakan, William?
Agkalaysa ta ka din? Di nakarakupan. Ah? Anya tinaramid jo ka ni mami. Saan matnimimay ni mamim dito eh? Ay na, William, may iliwa ko na yun ka. Mami, umay kayo man. Ada kon anak ko. Dagito'y tinadangkok anang papanaw kanyak. Si Kati ina ni William? Saan ka di caretaker ka? Saan mi nga mo nga isutina, William? Iso a pinagbalin nyo akatulong, kasta ka di. Awanan kayo tibain. William, di na kumamat ka ungad. Talaga saan kung amo nga isutina? Isong enroromen nyo, kasta ka di. Dakes kayo. Agayam kami kan ni William. Naibaga na, idisakbay amapan kami di abroad. Ngay kalay sana kanu ni Vina. Ang imbaga, ngay tantan na pailaan. No kasta. Ama ni Vina, tinangkamat ka ni Nana nati? Dahi tatipod no. Idin mawag ni William, apaman anak sangpot kami di airport. Imbaga ni Nana nati tinapasamak. Naira na siyak tinakakita ka ni Nana nati. Amom ka di, ngay biadda kami di abroad. Nasa una, ani kano Vina tinangaram kan kuana. Di na kano kapkap na kan ni Vina. Apay a pinagyan na ijabalayda. Nagdanada ka din? Pinagyan na ni Vina ijay. Tadi na kayat ngagmaymay sa tiinana no pumanaw. Ngam di na ninamnama, ang naulpit gayam dagi jay. No kasta. Saan na natuloy ti kalaysada? Idi pa'y adda kami di abroad ang naibaga ni William, no kasano ti panangliklik na kanibina. Ngam ti pasamak ita, ti mamagsina kadakwada. Saan kadya si kalang ti imbagak akadwa ni mami dito eh? Ngam apay at talo kayo diti balay me. May langamot pimasyarda tatang ka na ng William. Makitam ka diti seradora ti partok. Nadadal. Dahil ti makagapo, no apay akinamat nak ni Max. Imparit ko alukatan na ti ridaw ti kwartom. Pakawanan dak ko ma. Nabarte kak nga main, iso ana aramid ko dayjay, baro. Pakawanan kayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya kondisyon, baro? Si dadaanak ang mga ramid, no anyaman day ta kondisyon. Pumanaw kayo dito nga gama. Kat saan kayo nagpakpakita pa'y kanyak. No diyo kayat ngay darom kayo tinaramid jo iti inak. Anya nga tan tinapasamak iti balay da William. Masiguradok apapanawon na Davina kanti amana. Nakarumat nga min di naramid da. Pinapanaw da ti akin balay. Gaputo nagpambarang a caretaker. Di dari ni spitaw. Impakita dati kinatao da. Adi pa'y nalpas ti kalaysa. Ay, Iso nga awan ti maangay akalaysa. Masigurado ka mang namnaman ni Vina ang matuloy ti kalaysada. Ngam gabutasan ang nasaya at ti panagpuspuso da. Awanan ti kalaysa anam namaan da. Kaasimat ni Vina no kasta. ay saan arumbang akasyan ti kasjay a tao. Kaasi ko na mijay. Ngam di na pa'y amo akasyan ti pada na tao. Sabagay. Nang runa iti maisa abakat akas ka ni Nana nati. Pakawanan dak ko manana. Saan kung amo ada kayo ti ina ni William? Sige, magunod mo day ta makawan. Agyaman ako na nana. Napakawandak matlaan. Ngam di na kayat asawan, ama tuloy ti kalaysa. Saan ka ama ikari iti anak ko? Anya, pangasiyo nana. Ayayat ako na iti anak yun. Lading itek, ti kayat ko apara iti anak ko. Katjay addaan iti nadalos a panagpuspuso. Uray marigrigat, no lakit di na iruruman ti pada na a tao. Ikarit nagbaliwak nana. Matuloy kumamat lang ti kalay sami. Ti panagasawa, katrumbang amabuyugan iti nasinaw a panagayat kan respeto. Kasano? Katawanan panagayat kan ka ti anak ko? Di nakakati pinakawan ni William.
Ay, nagsayang. No saan na matuloy ti kasaryo? Sayang talaga. Malasengay. Ay, no saan aga po iti kinamamartet mo, Max? Di mo ko mapinapanaw ni nati ije balayda. Ha? Isumat gayam ti ina ni William. Ay, Anya taramita. Masapol ang matuloy ti kalay sa amin ni William. Hanggang kunamot ni William. Adi nakakayak ang makita ije balay na. Wan nga ron nanang. Ang dapay katagbambantay itigit na. Awan ka no ti umunag no awan pamalubos ni William. nagsayang ay nanamnama. Balitok ko ma. Bimatupay. Dahita ngamin kinalaing mo nga uminom iti arak, Max. Ay, naisag makat nga rod ti mayat kuma amasakbayan tayo. Bro, intaman agpasyar jayang da cherry. Ay katuna, talaga ka diya dinispatsyam ni Vina? Sana may kariti panagayat ko na diya tao. Asino nga rod? Ti maikari, bro. Sapay ko ma, tama ikariak iti kapidwam, bro. Ay na, bro. Kasano am-amuam no di mo mapanarman? Tulungan nakman nga rod ang mangaram ken ko na, bro. Anya? Kunak man no naturad ka soldado, bro. Apay ngay akabutang mo ti sumango iti balasang. Sakman mo, bro. Naturturid ak samat a sumango iti gubatan ngam ti sumango iti balasang. Apay daytayin sa likad mo apatada ang Bina. Masapol nga awan ti sabali nga agtagi kwa king ni William. No di siyak lang. Kay, anya ti aramidam? Diyak maibagat. Ngam no maikanak iti gundaway. Ukawak ti asino man atubang iti pagragsakak. Kay, mga no imbes anasaya ti pagbanagam at adadakas. No kasta ti aramidam. Diyak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Anya ti planom nga aramida?